Alokan kulangku siku bereken man bandu, inemlah darahku sini useken man bandu. Bahan laminenda jadi peringatan man bangku. Nina Tuhan man Tuanku Raja, kundul ke neraka muhanku, semakaku tamakan imbang-imbang du, iteru tapak-tapak na hendu. Alokan kulangku siku bereken man bandu, inemlah darahku sini useken man bandu. Bahan laminenda jadi peringatan man bangku. Idata Sion nari, ipebelangkan Tuhan kini rajandu, maka erkuasa lakam, i tengah-tengah imbang du. Alokan kulangku siku bereken man bandu, inemlah darahku sini useken man bandu. Bahan laminenda jadi peringatan man bangku. Tupung warina kamre perang, bangsandu nampati kamalukur meriah, desken namur pagi-pagi, idatas deleng si badia nari rehen man bandu anak perana. Alokan kulangku siku bereken man bandu, inemlah darahku sini useken man bandu. Bahan laminenda jadi peringatan man bangku. Tuhan enggur pada nalu sumpah, sumpah padan si tetap rasa lelah, kamkab imam serasa lelah, rikutkan kesusuran Melkisedek. Alokan kulangku siku bereken man bandu, inemlah darahku sini useken man bandu. Bahan laminenda jadi peringatan man bangku. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku meroti kegeluhan sirai surga nari, kalak siman roti endang geluh merasa lala. Alleluia, alleluia, alleluia. Kerina kalak singgeluh perlu pangan ras ineman
dandankan siekap, maka Yesus mereka kula ras darahna jadi pangan ras inemen kegeluhan si tubuh-tubuh. Bas wari minggu kula ras darah Kristus enda isingetkan guna membantah, maka Yesus kap simreman kerina kegeluhan. Lit sekala atena nukur roti bagaimana kutukur roti jenda tapi si tekel pelan tabuh nanam kai nidu nina perbinaga roti aku nggo 25 tahun na kurban roti ya. Bagai na kepaikan nina sinukurenda maka dakam ulah dekah-dekah sakam reban roti 25 tahun maka daya kendu mislah dayakan gelah nentawah Bapa nandai turang rasenina ibas wari minggu eda si rayakan menda wari raya kula ras darah Kristus. Ibas Injil Lukas nai si begikan karena Yesus si ipebuaina roti. Jana enda ilakokan Yesus labo perban ionjar atena mekuah. Tapi enda perbahan pemindon ajar-ajarna man Yesus nina suruh dulah kina kelakenda sintra menda mulih. Gelaban sidara mina panganna. Maka rehina Yesus merentah ajar-ajar kainang enda si arus mereka lak sintromenda man. Maka Injil singgoi bagikan kita enda ningetkan kita karena dua kejadian ibas padan sindekah karena mereman sada mekap di bata mereman kala Israel i padang gurun alumanna sindabu hendatas nari. Si peduakan mekap Elisa nabi si mereman 100 kalak alu 20 roti jelai. Ibas 2 Raja-Raja 4 ayat 42 ngasa 44. Turi-turin karena bereman enda si kawitan ngenda ras lakon ekaristi si badia sehingga ditetapkan Yesus. Bali ras turi-turin karena man-man bas berengisi perpudi sini iturikan ibas Injil Matius, Markus, bagai Lukas dengan enda iturikan Paulus ibas surat naman kala Korinti 10 sada ayat 23 asa 24 endartinna Yesus ibuat na roti nareya kulangit i pasu-pasuna roti i belah-belahina janah i berekenna man ajar-ajar. Ibas turi-turin karena mujizat roti sini perbuai Yesus enda sini bahan Yesus enda lebih ngenda asangkan mereman kalak sisangana melihai bagi sini lakukan ibas padan sedekah dai bagi sini lakukan Nabi Elisa ninadah kam kira-kira bagenda labo sari roti saja ngenca nina. Perban bagai kelsikal naman sari roti nina. Pusuh pay merigat. Roti sini berikan Yesus enda mekap kula na jine. Sini lar ngadi-ngadin lalap iberikan man manusia. Enda ma sini terjadi ibas lakon ekaristi kalak Katolik. Maka bagi sinenggo siangka kita ras-ras
Maka gereja anta, gereja Katolik enda igelari gereja ekaristis. Ngatakan bujur enda meka buku na kel lakon ekaristi sini rayakan kita tep wari. Dahin ukur remengkah ngatakan bujur mekap dahin geluh. Kegeluhan enda labo otak tapi pusuh perhati. Ajar-ajar Yesus alu perukuran logikana ipindona gelahna Yesus isuruh namin muli krina sinterem enda mekuah ate bagai memas ukurna gelah bahan sidaramina panganna. Tapi Yesus labali ras ajar-ajarna. Ia mekap pusuh simbelin. Ia ras ajar-ajarna harus mereman kalak sinterem enda alu pangan sisitik silit ibas ia. Man otak manusia bagai pe otak ajar-ajar. Pangan sisiti enda ugakel pela bomiasi man kai pe. Man bana saja pela na bomiasi. Adinggu ka bagi kalawan nawari melihai kel. Maka tupung Yesus suruh dumin kalakene sinterem enda lawas belah bahan si kita man. Maka sini andalkan ajaran-ajaran ini logika otak. Tapi Yesus sini andalkan na mekap di bata bapa mekap kekelengan sidem. Ngatakan bujur perbahan kai silit sitik laginna. Janah memang tuhu sitiksa man pikiran manusia enda ka pendahin si ngasamkan gegah di bata ngenca. Si meraikan, si nikapkan kerina, si perlukan kegeluhan ejine. Ngatakan bujur kaya kindartinna, ngatakan bujur makap meriah ukurku, ngalaukan kai singgolit ibas aku. Labo darani silenga lit, labo kidaram silit min ateku ibas aku. Jadi kita ngatakan bujur man di bata, labo perban gom lalabas kita. Tapi lit ibas kita enda mengulih ngatakan bujur janah ngalaukan alumeria ukur kai singgolit ibas aku enda. Mesikal aku nang dangi silit enda. Labo perbahan melalabas aku maka aku ngatakan bujur. Tapi perbahan ngasuk aku ngatakan bujur maka na lit bansi melala ibas aku. Turang rasenina kekelengan kula las darah Yesus singgo ia laukan kita endang yahkan kita gelahna lalap ngatakan bujur kempak di bawah. Tapi nah kamina litka kalak rejagar-jagar karena ngatakan bujur gelah tambah rebuina enda lina bagenda. Sekala endehara ipuji-pujina perbulangenna sebab lalap ia ngatakan bujur kempak di bata perban lit sada di bruna si mejilai. Maka reh nina dilaki neda bagai enda mae. Aku dah kam lalap aku remengkah ukurku janah ngatakan bujur kempak di bata perban lit kam sada si mejilai ena. Maksudku dah kam gelah tambah minka ateiku. Kembali nina deharana. Alu ngatakan bujur si pindaukan guna kalak si deban si mehuli pasu-pasu di bata bali rasini bahan Melkisedek nang dani Abraham. Kalak si ngatakan bujur enda imedaki nakap ayona salu cirem si tuhu-tuhu cirem ibas pusuh nai. Gegeh pengatakan bujur enda mereka man si ngatakan bujur kemalemen ate
janah nilahkan ia ibas cakap-cakap si bagenam kira-kira bagaidani. Teman si tuhu-tuhu kandu-kandu uga pelabo ia si pandang-pandangan. Tapi ras-ras kapi ia mandangi kalak si dewa. Adinggit kita lalap ngatakan bujur kempak di bata, si bagenda gua apa penggong endai sasap bas kegeluh tanari, si gua ken enda bagenda. Sekala ndehara ni nadah kamu. Oh pak, ndigan ngikan bab THR pak. Reh nina perbulangan na, nrebih menggoku berikan mak. Oh, si nrebih. Jadi sen si ibas laci mejandu andai pa, sen kaya andai. Siapa kata anu mak? Ini dilaki. Si bas amplop coklat sini bunyi kendu kubas buku silit ibas laci andai. Reh dina perbulangan na. Oh, adi nama sensial kepei. Igua mah kesensial ni du nina di Bruna. Bansikin kat dula sensial nggo pei bunyi kendak duka. Turang ras senina kekelengan, maka mari lalap ndarami kemalemen ate salu lalap ngatakan bujur. Sebab ningkalak dah kam bagina. Uga papai ulina entah pe berat na geluh nu, medaklah kam katawari paksa per pagi-pagi, janah ngatakan bujurlah kam mandi bata, nak perbahan lid denga geluh ibas kam, perbahan geluh denga kam sanga kam medai. Katawari paksa pe, buen ngenda rusur, siman katanken bujur, asangken siman tangisan. Di bata, jamini kita lalap ibas kemalemen ate, pace bene. Kam krina ipasu-pasu di bata silar sibar kuasana. Bapa, ras anak, ras kesah si badia. Amin. Sadayoga kita kerina ibas gereja si badia, ibas rumpun kita sentudu, rikutkan musuh tamaku. Kristus mengikutan tak sinulu hilalintah, dagi olah kal kita sangsi, amin kia bueluni. Dagi olah kal kita sangsi, amin kia